Hello. Idi rabi ada nag-birthday nga co-worker ni anak ko dita Cebu. Idi ke inimbitaran damat. So nga napan ta first time to attend a birthday party in America. Ang saya-saya nila. Nag-enjoy naktikusto. Nagraragsa da. Buyain nyo da kita, video ta Ag-enjoy kay mga agbuya. Pirmi ati kulkulag ti da. Ore da kita, da arthritis nang ke pirmi ti pasne da nga agsalan. Non-stop dance da itan. Ako nagtugtugaw. Magandang gabi. Ngayong gabi umatend ako ng birthday party. Ang saya-saya nila. Nagraragsa na. Birthday party na ito. Baka landline yun, yung tinatawagan nyo. Hindi ko cellphone number. Co-workers bagita ni anak ko na ito yung gapunta gapunta Masiko. Sana nakaumay siya inbound na. Mga senior citizen. Cha-cha, yeah. Cha-cha now, y'all. Cha-cha, yeah. Turn it up. To the left. Take it back now, y'all. Two up, two up. Two up, two up. Right foot, let's go. Left foot, let's go. Charlie Brown. Hop it back. Slide to the right. Slide to the left. Take it back now, y'all. Cha-cha now, y'all. Turn it up. To the left. Take it back now, y'all. Three ups this time. Right foot now. Left foot now, y'all. Cha-cha. Turn it up. Be looking out for part 3. It's going to be coming to you soon. But right now, we're going to keep this groove. Here we go. To the...
may party dito. Oh, kasta.
May music pa tayo. Nagragsak da. Non-stop da. Saya-saya. Thank you to all my new friends. Happy birthday, Jenny. God bless you more.